Kya Zaaburi essula ya 20 okushaba obusinguzi. Mukama akugarukemu aize wali okuleeberaho enaku, izina lya Ruhanga wa Yakobo likurinde. Akutwekera okuhwera okuli kuruga omu mwanya ogurikwera, akuha amaani agari kuruga omuri Sayuuni. Aijukye empongano zawe zoona, aikirize ebitambo byawe byokize. Akuhe eky'omutima gwawe gurikwetenga, kandi ashyikirize enama zawe zoona. Turyateera akaari k'okushemererwa okusingura kwawe, kandi omu izina lya Ruhanga witu turyimusya endango ziitu. Mukama ashyikirize ebi orikushaba byona. Mbwenu nimanyira kimwe ngu Mukama ari ahwera ou yashukire amajuta amugarukemu nayema omu iguru rye ririkwera n'obusinguzi bw'amaani g'omukono gwe gwa buryo. Abamwe beesiga ebigaari by'okurwanisa n'abandi beesiga embaraasi, konka itwe twesiga izina lya Mukama Ruhanga witu. Bo baryinama bagwe, konka itwe turyimuka twemerere tuhami. Ai Mukama, oho mugabe okusingura, kandi kuturakutakire otuhurire.